Ia o te whaatalo whātu maofo alo whātu I le pa ia mawalunga a le tātou au mai moa I le nei tu la o le aso. O lo au auna le nei o pea Semu. O lea ua se mai le foe mo le tātou polekalame ma sani yafi uma. Mai le aso ngafua tau I le aso whareile. Ia e iai le manatu o lo manuia ma saunga le mu oto. Ona o lea lofa maleanga lei a lea li. Ia o lea ua ae ma le manuia favor o le ne yaso. Ia malo lava le soifua manuia, malo le soifua fulau. Wa mai o ha mai tato. Masalo ua tau bisi lava I le whainga o mea tato whanau a wā I le aso satameti. Ai awana I ngaro whaamon mole. Ave whaale leilo sa. Awana e bisi solo e vae le a deal ma le special I. Ai ngaro tato whanau. I understand it is a little bit busy, but please keep in mind our children. Today it's a beautiful day. I can't wait to head home. It's Friday. O le asfalele foi e masani ona o walu foi e fai I manga and au foi ngalo o tai au foi o le tatou Tui pui I Pacific Family Health Group. That's happening in Glen Innes. Awhapeo oele whaitio lava a wā ile tui pui. Please head over to Queen's Road. We will put up the notice at some stage today on a break. Awhapeo ile I whainga lava lo tui pui. Awana ingalo, you need your vaccination done before you travel back to our beloved Samoa. White Sunday. O tele tātou o lea ua tau whai ia le whaatau a wā I le asata maiti. Ia a whaapea I whainga lava ia le whaatau o le White Sunday. Head over to Tasi Market. E tolu le lātou la. They've got heaps of affordable deals for you. The address there, Tasi Market in Massey, 1-2 Triangle Road. Whaapea fo'i o leite lata fo'i I Papakura. Ia o le 182 Great South Road Papakura. Whaapea fo'i o vaenga ia le e ka le sia le tamakipi IPC. Whaamon lava ia ngā o le Glen Innes branch. 37 Farringdon Street. E le mamau mai ia I le tatou whalesanga I tani wha... Pilkington Road. Ko kiki ngalo I le address le e ka le sia walewa fo'i o le koe loku. Yeah, please, there you have it. All of your affordable local deals is at your affordable local Tasi Market. So head over to Tasi Market. Therefore, you want to support our ainga I oi Samoa, Tasi Lava, Pacific 40, o le whaingo fie le neis, le au auna anga a le Pacific 40. Head over to Pacific 40, White Sunday dresses, clothing for your children. Mo le toa na I le aso sa. Pacific 40 is an easy option for your family who reside outside of New Zealand. So head over and get your family a tā lofa voucher for this Sunday or for any time during the week or this weekend. We've also a massive thank you to our other sponsors, of course, Maota o Samoa, Awhapeo Leike Whialu Wai Solo and your way. What am I going to do this weekend? All a long weekend la for Ilea Samoa, amu ia o ko Samoa. You can head over and get yourself fueled up for the long weekend in Ngā Lava Ile Maota o Samoa. Property brokers and Realty Samoa Awhapea. You are looking for some property, you can contact Lucila. There the information is there, 7250965. The information is there. If you whawhiso tai atu ia le tamaitai pule ia Lucila, whaapea ua mana umia se property ngā. We've got the details here for over 1/4 of an acre freehold for sale. 1.9 million. That's a massive oka ngā ia section lewa iai. So contact Lucila there. Those are the photos. We've also got another property o lea ua avanoa there in Savalalo. Asking price is 3.2
2 million tā la. Whaapea, you want to invest in a property in Samoa. Those are the information that you can go back, contact Lucila, the email, ia malana numerana, whaapea ua mana umia ia se property i Samoa. Wow. Why wouldn't you want to invest in your property in Samoa? Because, e koe oa dato whanau back to Samoa as well and enjoy their own property in Samoa. Also, a massive thank you whawhetai lava to Kiwi Cheap Cars. Ia lesunga ia uringia Peter. Ia lana lumera na a whaapea e mana o mia so sa. Or you need an upgrade. They have a wide range of vehicles that you can choose from. And they've got a cheap option as well. Ia whaingo fia fo'i ia ona tala noa ia uringia awa i le tūlanga pia whaapea e lelele fo'i ia low credit. The terms and conditions do apply, but head over to their Facebook to check out all their affordable vehicles. But there we have it. This weekend it's White Sunday. Send through your photos, send through your alofaangas. Today, whaamana lava tato atunu upele o Samoa. Ole polka la melene. Ole tāua ia. Please don't go anywhere. This show is very important and I need you to listen. Mana o mea fo'i lo support whaamana lava Samoa. Right after this break, we will be back to talk a little bit about the importance of your voice here in New Zealand. We'll be back. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo'i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atunu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whae. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata fo'i lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea fo'i la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusi usi ngar fa mole. Tai. Tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawelawe in bulk I le Tasi Market. Ia le nā Samoa. A mai ala ona fai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le fia ngai markoviti. E iai fo'i le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ainga I Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? Property brokers and Realty Samoa are here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling your home for the first time or selling to relocate, to upsize or downsize, you have come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you want to get in contact with our team, please contact Lucila Tawafiafi on 685-725-0965 or email us on propertybrokerandrealty@gmail.com.
Ia o te whaatalofa atu, I le toi ta liu mai, I le tātou porkalame fo I le nei afi. Ia a leo ua tau sila mai Samoa, leo ua mātou whaatasi atu, ia ma le sunga ia Gadiel Asiata, ia whaapea ia Sango. And it's an exciting time for us, 2022. We have more voices and more familiar faces wā I le pālota for 2022 local board members for our community. But I'm going to turn around and please whaamunumole lava ia Gadiel and Sango. I'm sure o leo ua mai mo mai Samoa and they want to know, can you please reintroduce yourselves to our beautiful, wonderful viewers today, please? Ia, fia whaatalo whātu I le paia mana malu o loo whaafonga mai le tātou porkalama. Ia o au o loo ingoa o Asiata, Gadiel Asiata. Ia o te sau mai le lalawhanga o Satu Paitea. Ina mo tutele salawhai, whapea fwoi Vaetolo Palauli. Te sau fwoi malinu o Vaimoso. I whaleata, whapea fwoi Vainganga. Ia maeri se fo, ia malu filufi. Whaatalo whātu. And thanks, Pea, for the opportunity. Ia, whaatalo whātu fo ili malupa ia o le tatu atunua o loo mai moa, ma whaalonglongo mai nei taimi, o loo ingoa o Sago Feagaiga, o nuu I Samoa sau mai o si umu I upolu, ia male nuu na o teine au le leia, o mai nuu nei o tuasivi I whonga poi savai. Oh, makasa utia. I oe Samoa o leo ua tuuina le avanoa ia Gadiel ia whaapea ia Sango a wā I le whaamoemoe lea o le pāloka for local boards o oa o nei o lea ona o whanau I nei a tele o teimi o te le malamalama fwoi I le mea le kau le local board e kele fwoi I le talo noa a wale local board but I don't know o ke le malamalama fwoi I le structure fwoi I le mea o le local board and how it would affect us. So now I'm going to ole fesili la, ole ale local board, and how does it affect our people? Yeah, le lo tali atu le si afa lo fesili. Ai tu atu lo ya Sango e tao, you know, e tali atu le si afa. So I'm going to just talk about what is a local board, and I guess Sango will carry on with, you know, how does it affect us and what it does. Yeah, so ole local board ai e pea se komiti I to tonu o le pito nuu po o le tatou nuu o le pito nuu o Aukilani o to tonu Aukilani e ai nuu pe o Manurewa papatoe maangele o se whaafengo fiele na e whaamatala atu te tatou tangata so ia o le whaitu malo no o le palota le alo atu iai nei tau sang o le palota o whaitu malo local board elections Ia tonu la le tu malo, Aukilani le tu malo a o pito nuu local boards I tonu o lo iai vaenga tonu mai I o whapena ta o local boards. Ia o le tausanga, ia o le se mata mawhainga ma e tamaita ia Sango I tonu local board, ia po o le laulawa a fono le tonu o le whainga nuu e whaia tonu o me taitasi I tonu o nuu taitasi. So I lela whamatala to e Sango, mama I o mai e Sango, you know, o anga luenga e whaere local board, a o le afo I le tāua o nei me o local board, o lo o māta mo whaia to e nei tau sanga. Ia, whaatai tele lava, lo sunga Asiata. Ia, o le whaamamanga po le, ia, o le winga o le local board, e se male tāua. O le foi whaalongo I le upulea le local board, ia pea ona tāla ina, o le lau, a wale tausina o tangata I lo lava pito nuu. Ia o fuafuanga o tonu, mea uma lava, e whaia uma e tangata ia o lo lunga le lau. A whaatusa ia o Manurewa, e toa valu tangata o lo nofo lunga le lau lea o le local board. Ia ese ala numera, ese ala numera a whapea foi o tara papatoe, ese foi la tō numera tangata. A le tā ua o le local board, a la tō ia e whai a I tonu. A wale no nofo soifua I tonu o lo pitunu, e taulia ai le o le funding o mea tau tupe, o le se leni e maua mai le council,
o lātou ia e whai le tonu, po o ngā whea tonu I tonu lava o loa lalawhanga e wha o ngā ina aile nei se leni. Pe wha o ngā a wale tau tau ina o paka, pe wha o ngā a wā po se wha whiwhianga o le pito nuu, pe wha o ngā a wā fo I isi tamo whainga o isi community groups o lo I eitu tonu o lo community. E pūle iei lātou ia. O lesi mea o whainga foi o paka, ia, a whai foi o e ti e lo tā vale, ma e pasi I foi le paka. Ia, ona e whapele ia, o lewa o tele o vaia pe o sui le whainga o ne paka. Pe o mea tā whawha ai tamaiti. Ia, o lātou ia lunga le lau kūpore whai a ile tonu, pe e whavali, pe whawhau, le whainga o paka ngā. Ia, e tele a whianga, au le mea, e tatau ona tātou mana tuina, o tātou tangata, it's on year rates. O tātou tangata, it's on year rates. O se leni mai le rates, e alu I le council. Ia, o le council, e whaasoa ina le se leni, a wale whaia o mei o local boards. O ngā pūle ala I le local board ia, po I ngā tonu lava I tonu o lo community, e whaanga ina ile nei se leni. O le mea tonu ana e tā uai, mei e ta o local board. Pe a whai la e lo iei se sui Pasifika, po o se sui Samoa foi, I lunga o nei mea o local boards. Ia whape, e whape whea la no la ngona, pe whape whea foi o na whaia se sui, pe iei se sui leo I lunga o nei boards, pe a whape e leo iei lava sisi o iei lunga I le board. Ia o longa winga e manuia e ala ia isi tangata. Ia ai tātou tele mani ai tātou. Ia o le mea lana e se aina na tā ua e le tātou tamu whainga I le nei fo I tau sanga. Le tamu whainga ine ia iei se tātou leo I lunga o le local board. Awai e se le tā ua a wāfo le soifua manuia o tātou fo I tangata le ngata ina ai fo I o tātou fo I alo mawhanau mo le lumanai. Sina whamamamanga. Se whapopo atu se whapopo atu o le si a wala tā ua, o po o le si, I think, you know, what else is important in the middle, o local board, o la toi whai atunu, sa o lelea o meo paka, lua o meia e whaatawai me o le ava malos, o la toi nai whai atunu, pe fia ni whalo loa e whaatawai me o ava malos, e sira fia o Manurewa, o le sifo I pitonu ule o lo anoa I a le te lo whalo loa e whaiai e whaatawai nei mea. Ia ai lo o pupula tuai alo mawhana o a ulava, o a o te nofo I Manurewa, o te so alo o whale ma le whale lea. Ai e sere tele o mea e tutupu ia whale. Ai o lo mai mua ma sira atu e alo mawhanau. E te reiva ai ale atu ai ngā mea tutupu I se pitonu o Aukilani. O no nofo ai au mau mea I on offshore. O le tato swimming pool le, o lo fia tele au teilo. O le tele I o tato mātua, tato tangata, o lo fia e whao ngā, le whare a au lea I Manurewa. O Manurewa, mo le tō sila fia, o rai totongi ale uro tangata mātutua I o totonu. O iso pito nuu I nei au ki lani pe o Tara papatoe mangele. O lai uru fua. A o le loko board lea, o la tue whaia tonu o le mea le nei. Whaia tonu o mea nei, o isi fo I mea, o lo fia fo I tatu tangata e whaonga, o le mea reta o le lapisi mamafa. Ai lai, e se le whenga tāo, ia mea, e viri tangata, I ono mai lea, ia wha putu I tono driveways, le whaingo ia lapisi mamafa, o isi, o nanga ngā loko board. O le kore kinga o la pisi, o le vai tau mafa, e te tau mafa ai, le vai tū lou, o le vai auri, lei, ki mai tato paipa, o mea umane, o lo whaia le local board. Pe ona sau noa, ia tamai ta ia sango, e le se sui o tātou. Lei, ma se sui Pasifika, I lunga o Manurewa ia. Ia, tū lou wale ngana whaonga, ia, lai whaia pālangi kongo o kākou, aere o yeisese o kākou lunga. Mā lama kākou ngā kūlanga, o lo iai foi kako ai inga fa Pasifika
Ai lai whai e pālangi re kongo kākou. O le taimi ne, what's tauna tato mataala. Mataala I whalapatonga ia. Because we need to be there. It's tau lavana I eini sui o tātou lungo nene. Ai awa lavana I tu I pālangi e whai e lātou tonu. Wātama mai fo I tatu tangata. Wātama mai. Ia man whaloalo, Pea? Oh, yeah. Thank you very much. Whawhetai lava mo le whaasona. O au foi o se tina. It's o le tāua ia le neitu langa le ua e saunoa mai ai. A wā ia le tato pui e tato whanau. Sa o le lo tala. O le mea o ke aluai o le aonga lea ai ku whaafesa ngai whaakasi male liquor store. O le tato whanau lea o le it's our future. How would you like a kako o fo I le North Shore po I si atunu I Okilang e lekai kainga e whaai aku o ku mai sea onga whaakasi next door whaakasi masi liquor store. Ai sea because o leo ua langonga e lako atunu e pui lato whanau. They stand strong e pui. Ai lea la, there's nothing done. And I've seen and I've heard the passion I le leo ya sango ma Asiata. I want to o foi o te fia manao ia manuia tato whanau. Peo le manuia o le manuia mai ia North Shore po o isi atu Remuera. O le matango fia ai o le lei foi I le taumawhainga foi lato foi pito nuu. That they have very successful rates. We are also worthy of being in that space as well. So whawhetai lava, e le whaingo fia e le luanga luenga. E le mo moe. I le tau mawhai e tū lei ia se mea ia manuia ia tātou atunu. It's also an opportunity ia ai mai tātou whanau that there is someone that we can look up to in these spaces. So whawhetai lava because it's very o le tāua ia o le tūlanga lea ua lua saunoa mai. But Tasi atua. Yeah. E se ale tau o le mta upu tonu alia o whale e le awa malosi. Le tau ia pia manatu ane e ti la I Manurewa oka le sala lau ia. Ele e se ploka ele maua e se whale awa malosi. Ai mai se ale unga kongo Manurewa. Ki ela I sipi kongo ai o I Manurewa e ka awai o Wattle Downs o Hill Park. O ia malesi vainga fole alua ke o kupu mai o Waiata Shores ele mawangi fale ava malosi ngā pikungu ai sea ia ngai popoko apalangi ele ngi me ku akuinga ngai a fia I fola ko a inga o la ko foi fanga malu ai o ka ko lava ia ka ko ke safa ia ole fisiri kele la pe ai sea e la ole mafaianga faingi ko la fongo ni ia ka fia ele kukupu ai o isi fale ava fo ia ma kama faise awala ingi ia ka punya fo ingi fale o loa I le vai kaimi especially vai kaimi le pika puai o ka kufanga malo mai le aonga ia ole kali lango o ka ko counselors le vai kaimi ngi ia ma le like board o lo ia o sui e lunga le like board le kaimi ngi e le ka ua ia lako pe anga ka ua ia lako o levanga sui le whainga o whale awa malosi e kokongo Manurewa. E ke lea mea e a fia e fua kako ia ai mai se kako Pasifika, ai mai se kako au Samoa. Ia ai langa ele ka ua I sui ia o lo ongongo folunga le lau I le vai kaimingi. O le mea laringa e kakao wainga I se swinga, ia se swinga I le kaimingi, ia ngofo se sui I lunga o le nge lau I lunga o le lau o le council. Ingi ia mawhaia o ngā kulea o kako mangao. Ia se swinga. Paua le avongoa, paua le kaimingi e maua, se avongoa ingi ia sui ai, a le nele o ia I le kaimingi, ia se sui. A le ia se sui, ia e a kili ai anga kako ngofa ia whapea. It's very important o leo ua lua saunoa matango fiele luanga luenga o leo ua whai I le community. Before you did all of this, you did a lot of initiatives and helped with other Pasifika communities. E sa o le leilo tala.
le tāua I isi tangata lei I nei. They don't see the importance of our community. Whereas our own people, or lewe loa, le tāua, and no, we're not saying that you can't enjoy a little bit of, drinks, beverages. We're not saying that at all. No, we are saying. But no, we're not saying no. What we are saying, there is a liquor store there. E o ngā kangaka le wasavali ifo. E ke lepo pole I lo whanau. Wakale kolu ale wa makanga whai pāki mai I. Of course. E ke le lole ke mi e laku e kangaka, I'm sorry to use this as an example. Take your child during this time, because le wa makanga ingu le 3 o'clock. It does happen in our community. But what we're saying is, when we have a representative, someone who cares, and they understand our people, that's where the difference is. E te leo tato tangata, whaatamala te le I awa, I le tato pāloka, and that's including myself. O leo o savali mai. Ia wa levanga moa ia le bepa pāloka. Paua le I have been busy. This is not an excuse. I want to koe whaongale le excuse there o pisi ke le e whaile vote. Because we should care. Wa ofo le kemi ua iei ia kangaka ua alo lofa e wakulako kemi e whisosoangi I le kako community. So, don't be like me o leo o savali mai malau pepa pāloka o leo ke alu pāloka ngi o leo, and I will show a video where I will place my vote and also where you can vote. But o le fesili, why should we care? Aisia, why should we care? Because for us, tato, le wa tato no nofo, it's all right. Te lea tato, that life feel lolo le. Why should we care? Why is it so important to care about voting? Ai ke le akanga ua whai mai so o fo ia ma ui le ka ua ngā mea. Pe mau ai fusi kupe ngā mea. Because ala ngā kuranga le kangaka. Why should we care? Yes. E nango whai le pā loka kako. Olongo winga. E aki lia le same. Ale mea le kam whai e maa ua. E kam whai e kulea o kako kako a mga upakingo o kako le au Samoa, le au Pasifika. Ia a whai ra kua ia la ia I sui olo ia I lungo le pore le vai kaimingi. E a kile a yanga manguia I lako. Ai le mau ai kako se kako manguia. Ia o le whainganga o le ngakuranga o le olanga o le kangaka ia. Kako kam whai o kulea le kaua o le pāloka. Ia iai se kako leo. Ia iai se kako sui. E a vea masui o kako leo. Ma kako foi manga onga. A wai ko kele kako o levanga ngofo. Ele ngaka I Manurewa I au kilangi ako. Ia a whai le pāloka o ia. Longwinga e kele o a mga ia po a mea o kukupu fo I lopi kongu. E ne ngaka ia oe lava ia malo ainga ia o ngai kamaiki. Ia kama whai kako ia mangaku fo ngale whaalu mangai to the future. What we do now is not for us, it's for our children. So we need to really make sure kama whai a kako ia ingi I ukulea le mangao o ngai alo mawhangau foi. Ia a whai le whai a kako. Ia o ai la whai. Ia kako kam whai la wha malosi wha momole. Le ngaka foi whaftai foi tamaita ia pia ia na alu foi awelonga pepa pāloka. Ia, but I'm very sure o loo iei foi le kokele o ngisi o loo whalonglong mai mo mai le ngi I kula. O loo iei pia ko pepa keo kusi. Lango vio le lopo iei ai lunga le pusa aisa pe kulung le microwave. Ia, mo le lava mal whaaloalo. Ia kakala lolo pe lo keo kusi. Ia, whai lolo pāloka whaakumu. Ia, ai suangi e momoli lo pe pāloka pe longo mai fo ia maua. Ko kele a ngisi o lo fisosoangi mai e fisosoangi e koleki. Ia ma fisosoangi aku fo ia oe ia. Ai mai se lako e leo iengi a lako awala.
alengi lako sa e mawhainga moli ai lako pepa ia nanga le sifo I kunga le whainga o le pāloka. Ai kawanga, kala ke kusi, ia whakumu ma koe mamoli. Ia whapupu watu a se tali. Nonga o ke role wara kai. But I se tali pupu o me te whaia nei e a whia mo tai au. O le upumoni lava le na. O tātou tangata I whai mai o au malo whaasino manga o le whesiri. O ai tātou whaasino manga o Manurewa. Wa whai mo tātou nuu nei vai tau o lo tātou au mauai. So it's a tau laina I papole. It's a tau laina I loa. Me o lo tutupu I lo si o manga o Manurewa. Aure moe ai. Aure moe noa. Ona o esere tāua. Te leo se vaenga, lo fia wha amala au se, o me te whaiene e a fia mo tai au. O to tono o tātou nuu, e lena o tangata, e lena o tupulanga. O iai, o tātou pesa nuu o Samoa, e ele au mātutua, e ele au mālosi po o le mālosi nuu o tupulanga, e iai fu I e o le afuai mai. O me te whaiene e a fia mo tai au. Ia mai se fo ina o tātou mātua o lo tātou tausi nei ai taimi iai. So, o nei me o lo mātua o tau mawhai atu iai. E mo se lei. Mo se lei o tātou tangata. Ia e le whaapea peo na o whai atu. E le whai pālangi tonu tātou. Wa tātou wata mamai fo I tātou. O le whaingo pālota le nei tau sanga pia. E se le whainga tā. O le whainga tāia o le tau nu ngā inga o tātou tangata e whai me nei. E le whai tau le tuspa ia whaapea. Pe te tau tala I upua a ngeru ai au no se alofa. O le wingo la tala, you know, awale na o tau tala, ai whaatino. Whaatino. Nona ana o le vili atu fo ia o ineri taia whamalatu atu fo I lo pālota. E te le sau fo I malo pepa pālota. O le nei vai tau se tau whaapupula atu le tūlanga o lo o iai le whenga pālota lai o lo o iai taimi nei. Mai le taimi na tatala I le pālota o mai le aso. Sama I vaenga pasene o tangata o lo pālota. E le I awha tangata o kirani o lo o whaatino le pālota. So tono Manurewa ia, to titi anga le sefuru 5%. Sefuru 5%. E ona sefuru tasi afe mo ntupu tangata e mawhaina whaile lato pālota. Au le taimi nei, onga o lai whai tau le whai numera. Ona o le sefuru mo ntupu afe tangata, mai le ono sefuru tasi afe. Ota se le, ai o mato tiro no ona ngā ringa tere na o mato whai ar vai taimi nei. E tiro le lola. Ma whai tau atu tangata ma tiro po ai wa pālota, a waire pālota, o ka se whaanoa noa. Whaanoa noa ona o le tele o tātou tangata o Samoa. E le I whaatino le pālota. So, Samoa o e whaafafonga mai. Ina te wai whaapea e te whai mai wa lafulo pālota pele, o lai sina fia, ele I lafua pālota. Ona o lai whaapupuna mai ai le lola lea, o lo mato tilo pea iai. O le whenga tāna, but you know whawhitai nei tai ao pia o na o I nei awhiawhi o na wai susu mai malope o pālota o la tō titi ta puni le pālota e refa e whaatino no pālota. Ia whaamaluru atu ia sunga Asiata. Ia awal popole o lea ua I le pepa pālota. Samoa ai le tatou atu no upele. Ia o le na ia please. You know, o se tau mawhainga foi le tātou foi ia tama whanau, you know, o Samoa, you know, it's so precious to us. You know, we, you know, ke ro lesi mea, lesi I tūlanga lea. O le poko I kako kangaka e o e kure lenga le Costco. Ko ke whai mea le se mea maua I me pāloka. Ai whaamuna mole. E sili wholo manguia maua le pāloka le lo o le manguia lai maua Costco. Ia po le lenga fo o le hausi ma le pinko. Ia, ma le pinko. O le oka o kai. Ia, ma le kalapu foi ia o vaenga I o stau. Ia, o ai foi ma le si o Wayne. Ia, o vaenga ia. Whaamule mole. Ia, le ua kau sila whaalonga mai I o I lewa ia le lisi ele al mea ngā lewa maua I o au. O lai ia lo pepa pāloka o ke le ia lo e whai whaamuna mole. You know, awa tato o le tūlanga lea, o le tuai, you know,
Awale tato wha moe moe, I sesi tangata, e tū mai e whai ia tonu o tātou wā tangata. We're going to go into a quick break. And then when we come back, we will hear more about the importance of getting yourselves into vote and where you can go and vote. Samoa, don't leave it till tomorrow. Do it today like me. Okay, we'll be back. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Hi, my name is Sawyer and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. E toi whaatalo whatu I le toi ta liu mai, I le tata kalame ia o lea o whaisina, o le mānael whaaso lea o whai te atu nei the segment before this, we had a discussion a wā I le tāua o le pāloka for our people. It's so important to because they will understand. O ngā o tātou tangata e mālama e mana o mia le mea le talanga I le tātou whaisa. E manga o mia I le mea le talanga I le tātou whare. You know, we are the ones who understand our people. E leke kei ngā kia sesi, you know, sesi por pālangi fo I e tātou. I'm not saying all of them are like that, no. But I'm saying that their values are different to ours. You know, the way that we think, the way that we address things are, and what is important to us. And, you know, a lot of the time we've heard, I've seen and I've witnessed these two people, the way they move with their heart. And, you know, I think it's very, very important. Awane ingalo. You have till 12 p.m. tomorrow to vote for your Manurewa local board members, either Sago or Gadiel. Please, mole Samoa. If you vote and set the example now, our children will not suffer in the future. The next generation won't suffer. And we will look up to our people. They will pave the way for the next generation. But also Fesili, you know, I know it's whainga tālinga luenga. E oka o kai o ke vai fo sisi kemi. Okay, kikilo fo Asiata Pio Vaoliko makua mai. Me o ke se ole lai kiki. He's very young. But you know, with this job comes a lot of sleepless nights. You know, e fo kemi a o ke langonga fo e malingi le loi maka. You know, like mai moa le ingoa o kako kangaka. It's our Samoan community that has unfortunately let us down. Please, Samoa. You know, Asiata and Sago, what has been your highlights and what has been your challenges during your local board? Whawhetai mod Fesili pia.
Ele asi singa aru mo se campaign ole whaka se campaign. You know, sa o le mawhawhau ina le whenga tā. I le whenga ngai campaign. O le te me alu wai. Ia waka pepelo whaafia ilo upule. Ia waka mai waka. Ia ole kama whainga lava o le ngai campaign. I le whaapenga whaingo fie se meanga maku asa ngai kausanga. You know, whawhekai o le la o mai kai waka wenga o mai kai a waka fia moe le lei. O le pumongia, you know, a e alu e ke whaia se me, e ke re whaalu whaafa. E ke alu ako koa iai. Ai re ngaro nga, you know, e ke alu marakapua inga o ngai o mākua, o lo ainga, o ngolo e kalesia. So, you know, it's been a really amazing journey. O le kere o me anga kere a whaia whai ngai mea, o kere I meets le kere o kangaka. Le kere o kangaka o lo, you know, they're struggling. I ko kongo kako community, kako o Manurewa, o se au ngā mo au lava ia. It strengthened ties, you know, wa iai fo'i ka lingi, o kere o kangaka kongo Manurewa. O ele o mawhainga whaasoa lako ka lingi. That's the amazing part of the journey. Wa maua fo'i whasoka inga masusunga I whaafea ngainga, le au whainga ringa I ko kongo lava Manurewa I le ngā ka inga o isi fo'i leaders o isi fo'i tai o tonu lava Manurewa o le tā ua leo ngā ringa le nei o te whai atu pēr o local board e re ngā se local board e ke kauku ai e ke aru ki kauku I kakangaka e re whaapea o mawhoi ngai pā loka o loka kauki ngā kuia o I pēr mana manu la kungu o lo whaafufonga mai pē whaamanguia pe le whamanguia e re umara maku kaukua. Longa e re ngaka I, e re ngā sera ko pōt e ke kaukua ai I kaukangaka. Longa kangaka ia e kaukua mara whaamaongi ma lofa I mongi kaukangaka. O lo kako whaia pe ar kako ngaruenga. Whai pe kako ngaruenga alofa. Longa o kako waia. You know, e o ngā kokongo ale alofa. Whakasima le aku e whakauka I ar kako sa. O se, you know, that's one of the highs, you know, o mea, o ngā FCC sa o mai o angi mere lei, o angi mere leanga sa, o le leanga, o pomongia o le leanga, ia, o le lava o le moe, ma ko ki kuri ka ikai lo whalwhenga wenga ia raka pepero so o le whaingo campaign, but yeah, you know, but put that aside, you know, it's been amazing, le lei, o mako kama moe fo I mai si sui le lei pa, ane ngai kausanga, ia, e re whaapea e ia whaafika auti. Ia ai whafua le ala mea. Ia a whai ako ai ale sia pe o ko vai mai, ia po, ia se kau ko mawhiki mai lunga. Ai whape ngā lava ale ka ko ngā lue, you know, e aonga mongi mukai au. So, you know, a whaapere whaamanguia ka ikaringi kausanga po ngisi fo'i. Ia, wakapoko o ka koe aru le sikolo kausanga. Ia wakapoko are me kaunga whai. Ia se kari ngā ilo whawasiri pēr. Sango? Ia whawtai lama mo le hawa noa. Ia oka. Ia highs and lows. Ia pēr fu unga sa ngoa kuai. Ngā asiaka. Ia ole soka inga ma o ka kukangaka. E sere ka ua pe angale ei fu ngai kamo e lunga Re kam whainga lunga le local board. Ia, ele aingi soka inga ma, ia wheloa I ngaka whau o lo o alala I Manurewa. Ele ngaka whau I Manurewa, ia o tika nini whau I ma Papakura. Ia, lauki ka mo e mo le council. Ia, ea a whia o mai Papakura ma taka nini ma Manurewa. Ia, ma kohi ka mo e whau I mo le local board, mo Manurewa. Ai lango ngā le mawhanga, ma le alofa mai le ko'okele. Ua longo mai o le a pāloka, ia ele ngaka fo'i mo ka ika, ia ma asiaka, ia ma le mako au whaakasi o le Manurewa Labour Team. Ia mo le aku are whaafikai le kako akungu. Ia whaaftai lava le alofa ma le koanga le lei. O le lows, ia pefo inga sa ongo aku le sunga asiaka. Ia o le lava o le moe. Ia le ngaka fo ngā. Mai a le masinga o Februari, ne ngā maka ele ka ngaluanga. Mai a le masinga o Februari. Ia lewa o kitope, ia o walu masinga. Ia pe ia o kele kaimi o le ia I lo ufale.
Ia ua kausia e sio ki ngā le vainga fo o laka whāngau. Ai pea ngō whailau whāngau. Ia sio pea umal pāloka koe māwhuka la ia. Ka ko māwhuka ai la ia. Ai ia o ngisi fo i ngā mea a whapea o e kauwhisiringia po e mawhauwhau. Peke ka moe fo i se pāloka i le luafe lufo lima. E ka kauanga ngā mamlama i le mea a koa lava a. Ia pei fo i ngā saongo ai fo le sunga asiaka. Ia ai le ai e momoli a kuale anga ngā whaafitai. O ka ika o le longolua le au lua ngi keimi o ka moe ai. Ngō ka moe le luafe sluriva. Ia leo o ka moe le luafe lua. Ia ele ngaka ele pe ang saongo ai fo le sunga asiaka pe manguia pe le manguia ele umai i le kaukua ka mawhai a whingau o le whingau a ia maua se sui mo a kako kangaka ele ngaka fo le kupot ia e whingau a me le lei so se mea e maua ele le vi inga ma le whafkai le kako kama le langi ia o mea nga kakaong kako whai ia e whaftai te lea mo le ngia o ngopea. You know, whawhitai fo ia o loa. You know, it's leo, you know, I've heard e le whai ngō whiesenga luenga, you know, o lea ua tuu ia si o whanau, e pele ate oi. O lea fo ua tuu ia si o fo i ainga, e le pele fo i ate oi asiata. A wā, you know, e tausi le tatou nuu pele o Samoa, because you care about the future and how the future will affect our people. And, you know, it's a lot of times, na yes, le tangata ne nafa asoa mai ati au whamailanga tala. Ele lava ia le qualifications a isi tatou Pasifika candidates. Ia whapea ia loa langa tala. Ele lava ia le malama lama o Efeso. Collins lea o watu. O langa kala lea whai mai au. No walu ma o whaanono, because o le tangata fo i lea, o le Samoa. O walu wanga, you know, e whainga tā i le whaalongo, i le tūlanga lea le tatu tangata whai mai, ele lava. Ele lava. And I thought to myself, how am I going to convince or how am I going to influence i le tātou tangata, ma le lātou fo i mawhauwhau a wale tūlanga le whamai e le au i le tātou tau mawhai i le tūlanga lea. And my simple question, and my simple answer i le whesili le langa whaimai, God doesn't call the qualified. God qualifies the call. We hear that all the time. You know, and we've seen it in the Bible as well. He doesn't call the person e mawalunga no lea. E wha o ngā tātou tangata. You know, e wha atino le tātou ngā ruenga. And for me, it was so important to share that with regards to everyone. Because a lot of time o tātou tangata, when we make a decision, a lot of the times, e wha o ngā le tātou, you know, we use our hearts together with our knowledge to help our people. And for those of you who are questioning whether a vessel is good enough or not, that's my simple answer. O se tangata, you know, that he will relate. Today, your decision may not want to be, you know, be a vessel. But ask yourself, you know, will the other person have what, you know, will they decide in the future what's best for you and what's best for your children? Or will a vessel and your prayers over a vessel affect his decision when he sits at the board and says, this is how I know that our community. We have the power to vote. Amu ia kako e mawhainga vote. A lot of fesili now. E vessel. How is that going, and how can we encourage il tatou o mai mole nei afi to vote? Tomorrow is the last day. Please, whamole lava, can you share a little bit about e vessel? Yeah, whawhitai pia. Yeah, whanau noa are whanau tuna, whamtalanga i winga se alo ma se whanau. Ai, e o ia mātou, e ofo ia e vessel, o mātou na untangata whatau waalava. Ai,
o te whawhetai a uia I se tase o aro mawhanau o lo tamawhai. Tamawhai no ngai rei whaingo fie. Ona o neimia, e te lea wheti o ngā ia mea. E pule lawara tangata ia, e rei whapio te tau wānau, pe o te toso fuose mana tō se se winga I si aro ai, o te whawhetai wa i se toa o nona loto, ma whaina as, au sia ia tūlanga whaapea. E tau whai a wā tatu tangata. A ora nā tua lea tatu tangata o le whaitio. Ai Samoa e le atua tōre tangata. You know, o tātou, o na oni mea whai ngā ringa lava, ai le atua, I o ia te au, I o fwoi le sunga ia sango, ia whaapea fwoi ia efes, wale atua toa fwoi sana, ai a te au lava ia, e sa o lile a le sa unuanga, pea e winga o tangata e tō fia. I to tono lava le tō spa ia, na iei a tō whinga o le atua sa tofi tangata, sa le I le manatu whaatau vaa tangata, e le anga vaa. A sila le atua. Ai rei roa fo I nā tai, o lo iese tō mai a la tō mawhai, they had self-doubt. A o mea na tofi mai le atua, e sere mānaia. Mānaia. Pau alo o tala, o au sa au, o te lango ina, ia se a alo o Samoa o lo tamawhai. Ine nei tau sanga. O efes o le matu ainga sa nonofi o Tara. I nā Vaetolo, I nā Preston Road. Whalatai matou whali. Whaasanga mai lato le situ o Preston, whaasanga tu matou. O ia foi o le satu paitea, pe o loo satu paitea. O loo swafa whana nā I ngā satu paitea pe o au. Whainga ringa langa tina I le whale mai, e kilingi I ngā le whale mai tere I mero moa. Ia whapena whai o tina. I have that personal connection with him. But not only knowing him, ova aila ngalunga tere long o tatu tangata e sere whaitio. Tira po ana mena whai, au lara tōna tō mai o loo iai. The simple answer to that is he's there right now. Tama whai e tatara marifetu toa a wā se leo atu tō pulanga. Au ki lani aia, a sila. It's the largest populated Pacific diverse community. I le rarolangi atoa. Tama whai la si alo e tama whai. E ma whanau tau tala fwena ni anga policies. Ia ai tō te rewhia whaalonga because the policies are quite big. O lona a se upu whaingoa fie. Tu lava noa, lango si alo. Si alo lo tama whai mo tātou. E reo whai mo ia. O lupu moni lava lana. E tangata fwena le whiri o nā laimana o I le tofi. Tau na ta waina ia. A iei tangata e o atu ona o le tau tua moni. Tau ma whai, pe ona o whai atu, e re atu ato le se tangata. So a wha apea e re I o fo se, a whai te re I o ia a efeso, pe tō whasanga ia efeso. Ia, o tō whasanga I ramas Jacinta, pe a whai o. Yes. Le ai. So, o koe ngā kala I kā kōwā, I no kā kōwā I e sere whaiki o kā kōkangaka. A I kā kō aronofa si alo lo kama whai, mōle pule nuu o Aukilani. I e lau tari tonunga, a iei re tato lango, o lo o iei re taimi. Dai iei nei veit, I ina e se fuku tai au, whaatino lo pālo, ta ma whanā au re tama jatonu, mano whaaloalo te le pēr. Thank you for sharing. Beautiful words, and whawhitai, for sharing I lo manatu, because if it's only lelo tala, ole whaiti ole tato tangata, whaapea o oe se tangata e te nofo a, whai mei lafo mei so kala, lafo mei I lo comments, whai mei wha o ngāle lei gaminga, wha o ngāle lei ia le I teiminga, e o mai whaatasi, e lango, because that's the simple answer. We need to get behind, and even if it's not this term, that you are not satisfied with, IISIMO policies, e iai for ilesi term, that we can come together and get better and better every time. But ele mawhai o ngā better this term, me a whaape o lai kingo whungo, mawhai ki o mai lunga ngā le Facebook, ai mei se a kakukanga, mei se whaamamole. Sa o lele, pea e re mero ki si, e me fi wha popo ro kala le whai, o sango malo tangata, o lo mai iai, i whanare, matitama whai a sema se taimi.
you know, e sema se taimi mateo fiso songi atu i le uso po se tuangane, ya e fiso, ya whanana. Mateo whana e lango, runga, mate i roe ma weira tā ua. You know, ana o ma ua ni tangata whangale, ya, maki mawhawhaonga o ma ua, a ore alufu lango e fiso. Ai e sere mai roa le tā ua o le mea, o le o e lango, tama whai whangale unga ilanga campaign. Pe ma wa se i tu la fo ina le te alu te viri se telefoni mona ia, pe te alu, e o fo i le mere mateo e masango mati tu i whaitoto i Manurewa. E mate reo a o ngā o ma ua. Le mateo fo ia, lai fai ia vai miki a fua a sango. Ia, lo fai ia ko kiki alu le ua vai a so fai miki a fua, e koe ve se miki a fua. But, o le maki kama fai, e lango. E whaiso soangi. Ai mo le sila fia, mo le mamaru la tono lo whaafonga mai, you know, mateo ama ua ma peo le mao i le seaphone bank lea, e whaiso na whaifonga e vili tatu sangata i tai, mao. Ai mo tō sila fia, o le tō telo pālangi, e sere lango. You know, I see that, o le telo pālangi, like kama whai me le campaign, a whanana, like kama whai me, o la ko ngai unga ia, o ai o que fa o e fe ka ka sa fai mai e lango e se mero le kaukala e se mero ku sa vani ma feso soangi so o le ko feso soangi mai i langa campaign i morkai mingai o le ku ro sa vadi ave lolo pe papalota ia mo lo ko se pusanga ngale countdown ia po is a library o le feso soangi city lenga feso soangi siri ngā unga ia e feso kokongu. E fai e avea ma le Pasifika mua. Yes. E fai ma leo kako. But, you know, also, you know, e mo mes tangata o lo mawhawhaunga i ruma. Ngā i ruma langa mawhawhaunga ma tāpilanga. O e feso foi o tangata mo leman tautua foi to tonu o le local board, o i meia o local board councillor, i to tonu. So, wasa fai feso ngā, wa mālama. Mālama, ai Samoa. Au ki whaikio, ai whai lor pāloka. Ia, o kako kangaka i whaikio. But, ai mawhawhawhau i lesi niku o lea e so langonga pēa e wa ai mai o le wanga ioi i le sa le pālangi. E whai e pālangi e kūlunga e whai kako ngaluenga. La so fili. Sauri le. La so manatu i tūlanga le o e whesoa sang whaman mole. Efeso is the only choice. Now, efeso e mau ka kole manguia. Whai o e ngofu malo pepa pa loka, ma le ango ngi ngoa lo o sara lau i lunga lau whasi pepa. Alai ku aku ia o le awangoa, le kasia le kangaka ke pa loka ye mo le mea. Ia mo le sila fianga pa awha pea lava e ke le iai be e ke lo i loa le kamo whainga o se tasi fo o alo le tātou atunu o Efeso Collins. Ia, wha mole Collins, goma, Efeso. Ia, ngā la, o i ngā e maua e kā kole manguia. O le siri kele, a whai le pāloka kākou mo kākou. O ai la pāloka mo Efeso. Ia, o kākou ai e maua e kā kole manguia, wha mole lava Samoa. Pei fwanga Samoa e le sunga asiaka. Le kele o le komai o lo o iaia Efeso. O leva nga ia expili lunga le local board, ia whapenga fo i lunga le council, o longa keimi ngei, ia ai Samoa, wha mole le lava kako, ka lava akangaka e maua i kako, manguia, a manguia Efeso, e manguia o mai a kako, ia wha mole a whai fo i o e so avangoa, po singa i kula, fo i se singa awha i kula, ia, e fo i mei ku yellow TikTok malo Facebook, ai kanga e whanga le lunga o ngisi o ka sengi foi ma aunties, ma uncles, o lo e loa lei, o la iei pea keu kusi lango vi o le lunga le pusa, i sema le microwave, ia viri iei, mole. Lera o alako e pikapu, mole o countdown, pe viri mai fo i a maua, lo ke le a kanga ke me whaifunga fisosoangi aku ia oko, e o le siri kere, e umale pāroka kai o le se fulu lua le au auli, ke le ale kai mi mawhaionga kako ku lea ma ia lango le ka mawhainga o Efeso wha mole lava ma le whaaloalo le manguia Efeso manguia umai a kako.
Ia, le nā Samoa. O lea ua sauno atu I le sunga ia Asiata Taupea ia sango I le la fo I tau mawhainga mo le nei tau sanga a wā I o le alofa le tātou atunu pere o Samoa. Ia, did you have any final words you wanted to share? Or? Ia, whawhetai pia ia Aotearoa le wala mana mawhai ule tātou polo kalami. A vea ia le ne ava noa e whaatu se tala I le mamaru o la tunu ulu o whawhonga mai. O e mamole atua le whawhetai. Se whawhetai le au o whawhonga mai I le nei polo kalami. Ia, awa se tama whainga nei tau sanga. Ia, e ar te me o le whaale tonu, e le whaape ato tō fo I se mato au nanga le tau sanga. Ia, le atunu ua, ia, whaamangaro mai pia whaape ua iei fo I se sasi I maira matanga o le nei campaign, nei whaamui mui. Nei whaamui mui, ai momo le atua le whawhetai, o te whawhetai whaapitoa I nei o ainga, o wō, o tangata o le kāresia, ma tangata sa lango ina foi. Le nei tau mawhainga, le nei tau sanga ia, o le nei tam e tūtasi ai le atua e whaatautai ia le sa, o la foi se tali mai. Ia, mali atua toa foi, mali atua toa foi. E le whaapio se kāma se la vea, whamai ale upola tunu, e toa yoso a ele la, po e tala I whai savai, ia, o au nei, o e tai au, e whapena lava le futu nga inga. Ai mali atua, Mali atoa ia se tama whainga nei tau sanga. Ai Samoa whawhetai tele a me se foi sunga whawhenga inga sa rato ta talo. Non o tō ta talo, mara tō ta pua inga. E manui ai foi se wha moe. Ia whawhetai lava foi pia mo le tō whaava noa ina o le nei mea tatu tala noa ina wa te le foi se tō sao o le tama whainga. E tau longo I tatu tangata e re ngā o le pālota nia mau a o le whainga o le pālota ia le mata upu lea o le pālota o tatu tangata whawhetai lava I le tō au nanga a le tautai ia e le pōr kalame le tautai ia mo le whaava noa ina fo I nei tani tatu tatala noa ia ma le whaalo tele pia E o moli atu ale whawhetai, o le whawhetai ia whamulu. Ia, ai moli atu whawhetai I a inga, ma wō, ma ma sani. Ai mai se lava I lato lo nofo I Samoa, lo alala foi Australia, moli mai ngā alo whaanga. Ia, ai mai se foi sunga whawheangainga, ma e kālesia o talosanga. Ia, tama whai atua nei au na whatawa ma ua. Ai mātou te le mawhai a lava se mea. Ai le ngata I lea, le mawhai o na mātou whatau nuu se whamoe. Ai le whatasi mai o tō wanganga o tō loto. Ia ma le fisosoani mai fo ia ma ua ia o tō talosanga mātou te moli atua I le whawhetai. Whawhetai te le lava. Ia le umalenga ruanga. E ngaka le pāloka kai au le sifulua. Uma foi ia ko e foi le ia kui fai ko ia ai mai se ranga wa mato wa masila fia po ai o to lo lala I Manurewa e lo fa foi mai ia to pe paloka ia ta pena ani nanga I lo po le ama kui ia kui ko fai ko te kemi o luma ai fa kai ke lava pea ngai ava ngoa ai mai se foi le au nganga o Tautai ai whawhetai lava mo le nei pokalami. E le ngata fo I nei I tūla. Ia ai taimi fo I o tuanai. Ia o mai whaafia fo I au no o le lua. O loa lofa maloang ni lei ai mai fo I nei tamaitai fo ia Daisy fo I mahana. Ia ua mo le atua. Ia ma fo I le sunga ia Ryan. Ia whawhetai te lava ni. Mo le atu fo I alo whaanga fo I le sunga ia Asiata. Lo to e se ale nei tūla ai. Whawhetai te le lava. La ngona le mawhangwhanga. Ona o le tō alofa ma le tō wanga le lei. Ai, ia o toi ana nei tūla, o toi fia. Yes. Lufo koru I kula. Ngā umale I rika pāloka ngai kausanga. Yeah, ne nā Samoa. You know, o lea ua o mai, toi o mai e whamanatu atu ia le tātou pālota. O le tā ua le nei mea o le pālota le tātou tangata.
you know, o le lumanai o le tātou whānau, o le lumanai o le tātou lea ua, you know, they are in front of us today to share. You know, I would like to say whawhitai lava, a massive thank you to you both. I le whaawanoa mai fo I le lua teimi o leo manato wa pisi lava ia o le nei fo ia so. Ai e le mawhai ona tu le luanga luenga a wā ia le tau he tau mawhai e whaamala malama atili I le tato tangata le tāua o le pāloka. So thank you very much. I've seen your work. I have witnessed the tears. I have witnessed the joy. And I have witnessed the hardship that you have both gone through. And the team. And this is not for yourselves. Or this is what you are both doing. A wā ia le set up for our future. I am confident. E mātutua I wholo whānau. O leo ua iai se sui e alo lofa le tato atu no pele o Samoa, that they are standing before us to represent us here in New Zealand. Because ole tala mo'i, ole whainga tāia e tau mawhai e tu tato tangata I positions ia. It's very difficult. You know, e toi o mai a tato, toi whaaleanga tato, please Samoa, you have only hours to vote. And to be honest, it's very important to vote for our people and represent. Thank you. May God be with you both. Thank you. And our prayers are that if it's not successful today, that may it be successful in the future. Go with God's love. And I am celebrating you both 100%. I know I've been o le kaukala ai le alu whaakingo le mea le alu sa vali makui. So I am guilty for that. So please Samoa, we only have hours. Please share, like, love. You have till 12 o'clock. The places you can vote for is countdown. All of the countdowns o le pusa e pāloka ngā e lakua o le pusa e a whapea o lei e ke mga umea se awala you haven't registered e le la lale I mankau, and we will put the information up. Ryan will have all of the information available. There are places where you can register kaiao le kaiao and vote for it. Otherwise, all of the libraries that are scattered across Auckland, e whaapea for I countdown, please, whaamole lava le tato atu no pele o Samoa, vote for our people for a better future. We're going to go into a quick break and we will be back. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.credit. Ia Samoa, o le tātou Tautai a ele nā mo le nei afiafi. Whawhetai atu I le tō whai a Asiata, ia whaapea I le tausala I a Sango. Mo le whaavanoa mai I la teimi. Ia whawhetai fo I lota o tau lango ma le mai mua mai. Ai mese le tātou sponsors o malava a le BluTV. Ia manuia lava le aso sata maiti. Manuia le nei afiafi, tātou whelo wai, fo I le aso ngafua. Teimi Masani, pe Semu le nei mai BluTV, tō whāsoi fua. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahuu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utuina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher.
Maota Samoa, o le maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pea mo o Samoa. Whawhetai le whio mai. We'll see you again and God bless. Talofa lava Samoa, yes. A leo ua mawhaatasi atu masango I nei lava I manukau. A whapea ele I whainga lava I alo pālota. Aua ne I ngalo o tae au le tae au. Is the last day, the last and final day. So, a whapea o leite nofo I nei I manukau. Po the Manurewa area, you can vote. O ia le masanginga e sauka whawai I manukau mo. Across from Sterling Sports on this side, and then apea o lewa o mga yellow pito taloka. E mawhaifo inga e ave I le Manukau Library. Paman mole sango, can you whaamalama atili I le tatou au mai moa I tonu a le area lea ko wheme e tatou oai? Ia, a whai o e silafia le awara lea ka o Austerley Way, o le umela wha Austerley Way. Yeah, if sanga ia I male train station, sanga I male friendship house, a whai o e iei fo I tono le Westfield Manukau Mall, ma whai fo ka e sanfa fo mai le piko lea le whakikoa lea le Sterling Sports. Yeah, if sanga e fo I male whalikusi lea le Auckland Library, yeah, o ina I le Manukau Service Centre, le la maa o ai whatasi. Yep. O I foi e iei foi I le kama lea o Lorenzo. E māsai o na whai I langa TikTok. So if you don't know, now you know. Let's go. Here we are, Samoa. Aua ne I ngalo. Tomorrow, 12 o'clock, is the last and final day for your voting papers. Don't forget, you need to vote in order to have yourselves represented on the local board. It's right here. Manukau Service Centre. La koe whea kula o kau loko. Manukau Service Centre. Let's go. Yeah, it's right here. Afa te ele I le sikala I alo moa e vote. E mawhai ona e le sikala lava I nei, ona e vote la ia. Please Samoa, afa te te alofa I lo whanau and the future of our children. Then you will vote. Okay. Let's go. Samoa, o ina e te tano. Ue e no te pāpata. O kasi whai mo whea na e whai pio fo I ngei lea le tāko. Right, simple, it's easy. Tomorrow, guys, is the last day to vote. There are places where you can go and vote. Countdown here, and also your libraries across Auckland. Samoa, do you have any final words? No final words, just to say please make sure that you bring your votes and you return your votes before 12 o'clock lunchtime tomorrow, because Efeso is counting on you and all our Pacifica candidates are all counting on you. Samoa, I am vote for your future.